The Catholic Association of Meghalaya had announced the details of the peace rally that will be held in Shillong and which has been scheduled for the 5th of August 2023. Speaking to reporters today, one of the members of the Catholic Association, J.A. Lingdo, informed that the peace rally will be held with an intention to raise concerns amongst all sections of society on the urgent need for peace and harmony to prevail once again in the violence-stricken state of Manipur. Lingdo added that the rally, which will start at 10 a.m. of the 5th of August 2023 at Madan Yoranghem Fire Brigade, Shillong, will culminate at the Don Bosco Mini Stadium in Layumkhra, where members of various Christian organizations of Meghalaya will be addressing the gathering. J.A. Lingdo also informed that a memorandum to the President of India will be submitted through the Governor of Meghalaya to request the central government's immediate attention and intervention into the situation in Manipur. Lingdo further urged upon all participants in the peace rally to not provoke or incite feelings of hatred and condemnation against anyone, but to peacefully display their desire for harmony, brotherhood, and peace amongst the people of Manipur. Niat bacarca, kini ka kebangi penkreat nak kajah kasliusial. Bat ia kini ngelapan baik bahkan dia kasan terik jam mentau agas hak lacismi si sejan hakapor Suai sipo beje nak kerpan sipai bak paro bakini poi lah hentai pok Madan Yoranghem bat suai ke poi sipo beje la kilak bani poi ngin sepelong ke jingian becar-jar na Madan Yoranghem siapa ka Layumkhra lenti Layumkhra bat ngin serung pat pok ka mini stadium hentai pok jam ke school sintonisme tihan tu kan sedon ke jingi kendolang bat hakani ke jingiat bejar-jar ki pun pak ki niam fair kin sapoi ki jag beri fair ngila wer ya baro kam tam ye ki niam kustan fair kin sai wan si mentalan itu bat kan salong kapis lebih ke ban saben kendet ye pun bat kan sedon ke jing sudang da ke jing duai nanta bat kita ki jing duai ro kin sawan na ki balang ro fair ban si mentalan kenapa ngin penisisya ba ngiru ngilang konsen ya kini kecingcia tingin kerbok badan ba kini kapis sabi jom kini kesantre keban salam tai po Don Bosco Mini Stadium bangin seterwai kini kecing dua nak mentah kecing sup bersasi sin biang ini bah ke celah Manipur kan wan biang kecing sup khususnya kecing kecing berom prabril bat kecing per jemut pering jongki kan du kandang no bat boblei undang yep betul penyalam kinong susah kinong yalam jom ke celam Manipur jom ke India kenan bagi juksu kan wan pai biang sai simpan kemat jumpa ba tu sini bat ya kini nyesa pak saka presiden badan purom jom ke India bai jungi kombat pensengau kerki ya ke jing slam jom ke jingja ke beraja celam Manipur ke bersimpuan adu lai penai kenti tinggi bu ke jing ke padro syaka limbah kini ke memendong bangin pak hambun ya kinong kmi jong ke jing sok kenang ba kibriel kin sok singai bani pai biang selaki yin kisem ki jongki bat syaki Jakarta ki Jakarta bat suduk kumju syaki Jakarta maniblei ki jongki te ya ke memorandum on safa syaka lingba ulat badan burom jong ke jelam Meghalaya ke jingya dali ka pedang ya borok kinong sok sinong ba i jong kari jongi Henry lembah jong fi kilat patai pobor tidak kerpan babaro kinongi simbentan kiban sawan sakini karari makin sobah bantiat nak jingra ya ki plakat dan ki banar ki batho ya kinung nu ki kintin ban pensong sir lan ya ki baprenran mo nama kini ki kapisa ka bungi ni kwa ke jingsuk kan wan kai dia